Tukang cilok kacang euy. Nyangan atuh. Kayak ayo liwat ya. Biasanya liwat kan. Tuh cilok tuh tukang dagang. Oh, tuh tukang cilok tuh. Mang cilok. Ayo siap, Pak. Udah nggak orang standar kan lah motornya aja lah, bangga lah. Jantosan. Tuh baris standar kan mah, hese ngadangan lagi yo. Apa awer ada nungguan sakedeungnya. Ayo. Bareng ya, cilokna. Kelamang dihitung lamang. Di 2 kilo 4 5 genep. Genep, Genep. genep. Genep, Mang. Lada tuh. Ai amang. Ada harga encan. Geus ngomong lada. Kumaha sih? Dah, ayo.